Selam aleykum aziz teleseyirciler. Haberler informasyon takımı son hadiseler hakkında özlef kalarında tarif edecek. Stüdyada men Fadime Seyitmamu çalışan bugün biz böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Sürgünlük kurbanlarının hatıra gününe bağışlanған merasimler hakkında Devlet Milletler Ara Komitetinde bugün müzakere etildi. 200'den ziyade imtiyazlı Kırımlı toprak damartalarının sahipleri oldular. Akşehir rayonunda modül felçer ebanay noktası açıldı. Kırım Cumhuriyet Medeniyet Nazirinin muavini İsmet Zaatov Altın Grifon premiyası ile mükafatlandı. Bu ve diğer vakalar haberler informasyon programımızda takdim edilir. Sürgünlük kurbanlarının hatıra gününe bağışlanған merasimlerini bugün Devlet Şurası yanındaki Milletler Ara Münasebetleri boyunca komitetin toplaşımında müzakere ettiler. Toplaşımda muhbirimiz Leviza Sedbilalova bulundu. Toplaşuvda böyle malumat berildi. Mayıs 18 kunu ane boyunca memorial belgelerge ve abidelerge gülçemberler koyulacak. Hatıra kunun arfesinde ise er yıl olğanı gibi yüreğinde çırak yak adlı aksiyası olup geçecek. Bundan daha Mayıs 18 kunu Bahçesaray rayonunun Süren stansiyasında sürgünlük hatırasına bağışlanған memorialının birinci sırası gösterilecek. Devlet Milletler Komitetinin hadimi Dilaver Osmanov abidenin yerinde olup geçken işler hakkında tarif etti. По предварительному эскизному проекту мемориального комплекса запланированы следующие работы. Первое – это установка специального вагона и благоустройство данной территории. В настоящее время ведется работа на данном комплексе, уже огорожена территория. К 9 мая планируется монтаж вагона, который будет перевезен из Джанкойского депо, и благоустройство территории. И 18 мая непосредственно планируется проведение митинга торжественного, открытие и презентация собственного всего проекта. Hatırlatamız ki geçken sene Mayıs 18 kunu Süren stansiyasında gelecek memorialının kapsulası tantanalı surette koyuldu. Kompleksin terkibine iki ibadethane kirecek. Onların birisi Müslüman, ikincisi ise Hristiyan olması nazarda tutula. Böylelikle çok milletli Kırım'ın her bir vekili sürgünlükte olğan kurbanlarının hatırasını anıp olurlar. Leviza Sedbilalova, Akim Bekirov, Millet üçün. Bugün Bahçesaray Rayon Şurası'nın 31. sesiyası olup geçti. Bu yerde rayonun esas meseleleri ve kadr sualleri müzakere etildi. Bahçesaray Rayon Şura yolbaşçısı Rifat Derdarov'ның bildirıvi bakıp çıktı. Tafsilatlıca Nevbet Ekilevxamızda. Да, 2 hafta evvel Bahçesaray Rayon Belediye Teşkilatı'nın yolbaşçısı Rifat Derdarov öz vekaletlerinden ret etkeni akta ariza yazdı. Lakin şimdilik Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov arizanı imzalağanı yok. Rayon rehberinin işine ciddi iddialar Aşlamasarай adlı havehane meselesi çözülüvü boyunca mecburiyetler becerilmegeni ile bağlı. Hatırlatamız, bu havehane Bahçesaray Tarihi Medeni Xoruğunda zincirli medrese toprağında kurulup faal hareket alıp baraydı. Bugün sesiyada Rifat Derdarov Kırım yolbaşçısının avaleleri Bahçesaray rayonunda бечерилювінің кетишаты ақында икәйе етті. Все решает глава республики. Последнее слово за главой республики. Сегодня депутатский корпус выразил после моего доклада свое мнение. Они обратились к представителям федеральным нашим властям, которые приехали, обратились к главе республики через них, чтобы они меня оставили на рабочем месте. Но еще раз повторюсь, что я человек командный, как скажет глава республики, так оно и будет. Если скажет, продолжай работать, я буду работать в том же темпе. Конечно, все эти ошибки, которые указаны были, мы их устраним, это даже не сомневаюсь я в этом, что устраним их. Но, откровенно говоря, депутатскому корпусу я благодарен за такое доверие, которое они мне сегодня высказали. Bahçesaray Rayon Şurası'nın mebuslardan gayrı siyasiyanın içinde Kırım Cumhuriyet Devlet Şura Reisinin muavini Remzi İlyasov ve içki siyasiyet malumat ve bak naziri Dmitri Polonski iştirak ettiler. Olar kayıt ettiler ki Rifat Derdarov vaziyetini doğurtmak için tırışa. Lakin sonki 1,5 yıl devamında Bahçesaray rayonunda vaziyet az denişi. Проблем достаточно, и здесь действительно нужен такой хозяйский подход хозяйственника, который взял бы в свои руки все. Вот эти вот проблемы, они не такие большие, как говорится, чтобы можно было там что-то от них убегать. Они как обычные в регионе. И начать так поступательно, проблема за проблемой рассматривать, выстроить алгоритм действий и решать их. Я больше ничего не вижу. Хотя бы, чтобы люди видели, что действительно структура, которой доверили здесь власть, она действительно мыслит и пытается решать эти вопросы.
И особенно вот перед туристическим сезоном, перед, как говорится, курортным сезоном, но здесь масса возможностей в Бахчисарае и сделать, как говорится, хорошее людям, жителям Бахчисарая сюда, и в том числе наполнить свой бюджет. Чем больше здесь будет туристов, тем лучше от этого будут жить люди здесь. Так доходы будут. Но последнее слово в любом случае будет за главой республики, мы это прекрасно понимаем. Я просто могу отметить, для себя радостный факт, что наконец, вот после всех этих сложностей, мы видим, что и депутатский корпус, да, и руководители администрации поняли наконец, что только от слаженной работы, от эффективной зависит будущее. Но если на это надо было потратить там 1,5 года, и надо, чтобы ситуация в Бахчисарае плотно занялась руководство республики, значит все мы делали правильно. Впереди еще есть время для наведения порядка. Я надеюсь, что это будет такой отправной точкой, переломной, после которого ситуация и в районе, и в городе будет стабилизироваться, и действительно район и город покажут большие темпы в развитии. Что касается того решения, которое озвучил глава района, я считаю, что это такой настоящий мужской поступок. Он взял на себя ответственность, как настоящий руководитель. Оценку, конечно, этому всему даст глава республики. Район шурасының мебуслары ve Бахчисарай районының көйлелерінің yolbaşçıları da өз fikirlerini bildirdiler. Олар Cumhuriyet yolbaşçısı Rifat Dirdarovның bildiruvine объектив химет kesmesini ақта өз тілекlerini seslendirdiler. Çoğusılar район ребері бежерген вазифесінде қала білет деген fikirdeler. Вы прежде всего человек команды. Вы хороший менеджер, вы хороший хозяйственник, вы человек слова. Вы умеете протянуть руку для будущих отношений, которые нужны в нашем районе. И вы можете подставить плечо помощи каждому из нас. И когда мы узнали о сложившейся ситуации, вот посмотрите в зал, посмотрите в глаза своим коллегам, и вы увидите, что не просто я говорю, это скажут все. Мы будем вас поддерживать. Мы будем просить руководство Крыма отстоять вас. И обещаем вам, что мы все в дальнейшем будем безукоснительно выполнять все ваши распоряжения. И у нас, еще раз повторю, нет совета администрации. Мы общая команда. Если кто-то подскользнулся или оступился, значит вина наша общая. Ички саясет малюмат вебах назиры Дмитрий Полонский өз чықышы кетешатында икаяеттік эпосариджалар ветевселер Сергей Аксеновға еткізілежек ве яқын вақытта Cumhuriyet yolbaşçısı өз қарарыны қабыл етежек. София Шукурова, Алимек Айбулаева, Алишер Алимов, Миллет үшін. Майыс үчкінің қыдырлес байрамы қайдетілежек. Умумқұры милли байрамға бағышланған тантаналар олып кечежек ерде фаал азырлық кете. Тәфсилатлы жаз София Шукурова тариф ете. Бүгін Бахчисарай Ахмеджет yolunun 25 километрінде Шахерезад адлы медени eglenjek комплексінің янында байрамның тәшкил етілуінде иштирак еткенлер, акимиет азалары уху хорчалайчылар ве энергетиклер топландылар. Хрым Cumhuriyet Devlet комитетінің миллетлер ара весергун етілген гражданларының рейсы Заур Смирнов қайдетті ки байрамға азырлық меселесі енді чезілді. Мы сегодня видим, что полностью подготовлена территория, работают энергетики, будет обеспечено полностью электроснабжение территории. Будут специально подготовлены резервные силы, поэтому не видим никаких препятствий, и все готово, в том числе докладывают нам сегодня по концертной программе, будет обеспечено полностью общественное питание, 100% готовность объявили регионы, поэтому к празднику готовимся. Бүгінгі күнде байрам программасында иштирак етмек үшін 20 bin инсан ариза езді. Қыдырлес байрамында 40 бинден зияде мусафир бекленілі. Байрамға ватандашларымызны автобуслар алып кележеклер. Обязательно будет подвоз. В ближайшее время мы опубликуем графики и те места, от которых будет осуществляться погрузка пассажиров для доставки сюда на место. Будут подаваться электрички, поэтому в ближайшие дни, часы мы обязательно опубликуем и сообщим, и муниципалитеты будут работать полностью для оповещения населения о том, по каким графикам будет отправляться транспорт. Спорт назирының муавины Виталий Романовның сөзлеріне көре, Қыдырлес байрамның ең бекленілген қысмы бұл милли көреш бойынша ярыштыр. Эмтигерде спорт чешітлері тақдим етілежек. Спорт ярышларда тек Қырым Cumhuriyetінде дегелде Бүтін Русия Федерациясында белі олған спортчылар іштирак етежек. Оларның сайысы 300-ге яқын олмасы бекленілі. Мы решили сделать показательное выступление по шахматам и шашкам, по различным видам борьбы, по перетягиванию каната, по армспорту, МРестлингу.
то есть тем видам, которые в принципе пользуются очень популярностью. Уверен, что праздник будет насыщенным, очень важным, нужным, а самое главное красивым. Приглашаю всех крымчан принять участие в спортивной части этого праздника. Тантаналы байрам программасы saat 10'da başlanacak ve akşamgacha devam edecek. Hıdırlez bayramının sonunda birinci kere en büyük Kırım Tatar Milli Koran oyununun geçirilmesi planlaştırıla. Bu oyun bütün kelgen musafirlerini birleştirecek. Safiye Şukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. 200'den ziyade imtiyazlı Kırımlı Ahmedjit rayonunun Petrovskiy Vysoty adlı mikrorayonunda toprak damartalarının sahipleri oldular. Vatandaşlar yıllarca nevbette turaydılar. Toprak damartalarının numaralarını жеребьевка ile belgilediler. Шахси мескен құрыжылық үшін топырақ айрылығы ақта хабер кағытларының тантаналы берілігі Ахметчетте олып кечті. Шер мемуриет башы Геннадий Бахарев шер үшін ве умумен жұмхуриет үшін бұл вақаның мүемлігіні қайдетті. Топланған инсанлар йыллар девамында топырақ алып оламайып, узун невбетлерде тура еділер. Естественно, люди заслужили, люди гарантированы со стороны закона. И мы, первое муниципальное образование в республике, начинаем эту раздачу. Практически, фактически, Петровские Высоты. Сейчас будет выдано 210. В дальнейшем этот процесс идет. Он сейчас готовится в рамках градостроительной документации. Все будут обеспечены, это мы гарантируем. Планируем это все завершить в этом году. 200'den ziyade imtiyazlı гражданларға Petrovskiy Vysoty adlı mikrorayonda 6 sotkалық toprak участкалар берілді. Участкаларының ерлешмесі жеребьевка ile belgilendi. Участканың номерасыны әрбір сайып өз қолы ile барабандан çıkardı. Mülkiyet ve toprak münasebetleri boyunca Şehir Şura Komitetinin reisi Evgeniya Добрыня kaydetkеніне көре, келечек ақуқи темеліні Кырымлылар үшін Кырымның Şehir Şurası, Назирлер Şurası ve Ахмеджит мемориеті темен етті. Тот результат, к которому мы стремились, на мой взгляд, прописаны действительно прозрачные, понятные условия и правила предоставления земельных участков. И дай бог каждому гражданину сейчас счастья на его новом месте, на его новом земельном участке. То есть вот очень приятно видеть результаты своего труда, что очень мотивирует. Келечекте шер мемориеті қарар çıkarıp, анда олар участкаларының схемаларını kabul edecekler. Buna binaen участкалар bölünüp planını tizmek mümkün olacak ve toprakны kadastr учетқа koymak gerek. Tek bundan son şer memuriyeti bu toprak damartalar şahsi mülkiyetke berili vaqta karar çıkaracak. Bundan sonra onu resmi şekilde kaydetmek mümkün olacak. Ayşe Şulakova, Millet için. Geçenleri Akşehir rayonunun Niva koyunun sakinleri için modul felçer ebanay noktası açıldı. Tafsilatlıca bu hafta Sultaniye Sitakayeva tarif edecek. Koy ekimi Sofya Kulayeva 30 yıl devamında koydeşlerini tedaviley. Bu yıllar devamında koy felçer ebanay noktası soğuk ve dım edi. Bu sebepten Sofya özüde sık hastalanaydı. Şimdi ise bu maksatqa yarıq ve geniş odalar berildi. Mında gerekli tıbbiyet donatmalar var. Bu şaraitlerde çalışmak her bir koy felçerinin arzusudur. Bu felçer ebanay noktasını men pek beğendim. Kelgenlerge yardım etmek için bütün aparatura var. Bu gibi şeyler elbette eski noktada yok idi. Yani felçer ebanay noktası tıbbiyet ve yaşayış mebellerinden donatılgan. Müessesede felçer prosedur bakış odalar var. Balalarımız bizim geleceğimizdir. Biz onlar için tırışamız. Bizge yardım etken her bir insanga minnedarlık bildiremiz. Niva koyunda 670 insan yaşay. Bu koy rayon merkezinden bayağı uzak mesafede yerleşi. Ailenin ekseriyeti bu esli başlı adamlar. Olarga rayon merkezi hastahanesine barmağa kıyındır. Onların çok ısıları koyda böyle zemanevi felçer binası açılacağına inanmayıdırlar. Biz çok yıllar devamında bu maksatga erişmek için tırıştık. Nihayet bizlerge dikkat ayırdılar. Bu binanı bizge berdiler. Felçer ebanay noktası acayip. Koyunun sakinleri endiden son öz sağlığına çokça dikkat ayırabileler. Teşkili gayret için sakinler koy ve rayon mebuslarına teşekkürler bildirirler. Bu FAP bizim koyu pek büyük kıvançtır. Bütün bu işleri başladılar Timur'un apayı Antonina. Görsetiniz onları. Onlar deputatlar en baştan onlar başladılar. Endi Niva koyunun sakinleri için onaytlı ve sanitar normalarga uygun şaraitlerde tıbbi yardım almağa imkan peyda oldu. Sultaniye Sitakayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Bugün Ahmedjit'nin havalimanında Kırım kurtarıcıları uçakның mecburi eniş vaktında yapılgan hareketler boyunca okuvlarını geçirdiler.
Привлечены большие ресурсы на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Мы прошли абсолютно весь алгоритм, все этапы от начала возникновения чрезвычайной ситуации, ее локализации и полной ликвидации. Итогом сегодняшнего мероприятия, безусловно, будет издано методическое пособие каждому должностному лицу, которое будет знать пошагово свои действия поминутно. Гаспринский адына Cumhuriyet китапханесінде яңы китапларны қабыл еттілер. Қырым татар муэлифлердің 10 чешет китаплары Исмаил Гаспринский адына медиа меркез тарафындан нешір етілген еді. Cumhuriyet китапханелерінің қадимлері үшін семинар черчевесінде китапларының тақдим етілігі олып кечті. Улы мүтәфекіріміз адына китапхане оқуйжыларының диққатына насыл китап яңылықлары тәфсие етілгені ақында Нариман Тарсинова тариф етежек. Китапларны Гаспринский адына медиа мерkezinin ребері Альдер Миров тақдым етті. Янында нешір етілген улы маарифчи Исмаил Гаспринскийнің Русия харф ве муслим алемі адлы жиынтығы бүгінде актуаль қалды. Ода семинарда тақдым етілді. Китапта муслим алемі харф ве Русия арасында мунасибетлер ақында мақалелер топланды. Гаспринский – это та личность, которая объединяет все. Исмаил Гаспринский бұл эпсі Қырым халқларының бірлештірген шақыз. Мені фікірімже, егер біз оның фалиетіні рағбетлештірсек, бұл Қырымның бүгінгі вазиетіне яқшы тесіретер. Ана тілінде тәсіл алған вечалышқан яшни Сильве мутихасыслар үшін Усейн Куркчының фікір инжелері адлы китабы мерақлы олды. 1970 сене илкеде нешер етілген китапта муэлиф мұхберлерінің эйндар қалған хаталарыны топланды. Взял очень много примеров из литературы и из прессы тех времен 70-х годов, указал на ошибки, на самые такие важные ошибки, повторяющиеся ошибки. И вот написал эту книжечку. Гаспринский адына китапханенің мүдері қайты теке, яны Қырым татар китапларының нешірі Қырым үшін мұйымдыр. Чүнке бұл Қырым татар китапхане фондыны артыра. Біз китапханелерге китапларны бередік. Олардың фондылары чоқылсын, чоқлашсын. Китап фондылары. Ве мұна бұл шыққан китапларын 10 китап шықты. Ве олардың экземплярлары енді біздің китапханемізге бүгін кетірілді. Ве илеріде мұна келесі аптада біз бұл китапларын жедвелге бақып, бүтін китапханелерге дарқатмақ керекміз. Бүгін әмді яш Муэлиф Бекер Аблаевның Беклемені Денис китабыны да тақдым еттілер. Бұл нешірде сүргін етілген инсанларының екейлері топланған. Бұл китап сейетлерден келген 15 яшлы талебенің 5-ші китабы олды. Исмаил Гаспринский адына медиа меркез китаплар нешір етмек ішіні девам етежек. Қырымда яшаған халқларының тілерінде де китапларының нешір етілмесі планлаштыра. Яшаған азлықтағы яшаған миллетлер ақында қайғыра жақмыз. Оларға өз тілінде кітаплар шығармаға, межмуа газета шығармаға ярдым етмек керекміз. Чүнки біз Қырымның тамыр халқымыз, біз мұнда өз милли девлетшілігімізді құрмаға çalışамыз. Демек ки біздің девлетшілігімізде әрбір миллет бақытлы олмақ керек. 2800. Бұл ағымда кесене нешер етілген китапларының тиражыдыр. Оларының бір қысымы Қырым Cumhuriyet Медениет Назиріне тіслем етілді. Кележекте бұл китаплар районларының китапханелеріне дарқатылacak. Бұндан да қайры китаплар Қырым мектеплеріне де еткізілі. Бұл себептен яқын вақыта бір инсан Қырым татар муэлифлерінің китаплары ile таныш ола білежек. Нариман Тарсинова, Али Маметов, Милет үшін. Қырым Cumhuriyet Медениет Назирінің муавины Исмет Затов Алтын Грифон премиясы ile мұкафатланды. Бұл бақшышны Исмет Беге Қырым татар бедей медениетінің ве сана ұсталығының шекілленуі, китабият ве архив адлы китапларны нешір еткені үшін берілді. Тантаналы тәдбірде акимиет векеллері ве жади зияларымыз тәшриф бұйырды. Олардың арасында мұхбиріміз Сабрие Халиляева да болынды. Исмет Заатов язған китапларының тантаналы тақдимнаме мерасимы Қырым Cumhuriyet Медениет Назиріні Арина Новосельская тарафындан хайырлавларындан башланды. О муэлифке Золотой Грифон адлы мукефатны тақдим етті. Оның китаплары Қырымның алтын фондына кіргенін етіледі. Я очень надеюсь, что эти книги действительно будут молодежью и всеми заинтересованными лицами прочитаны со вниманием, потому что те материалы, и события, о которых пишет Исмет Аблетифович, он проживает каждую строчку, каждую букву, каждое событие. Вообще больше, чем Исмет Аблетифович, об истории народа и каждого представителя этого народа не знает никто. Муэлиф икеге еттіке бұ китаплар тесадуфен пейда олмадылар. Оның ұсылы комплекс янашуында ве бұйық түшінжелерге далып Қырым татарларының тарихи девіріне огренілігі ел ача. Олар турк ве рус тілінде yazылып Татарстан мемлекетінде нешір олынды. Этот сборник включает мои научные статьи, которые были написаны мною за годы работы в Министерстве культуры Республики Крым.
в аппарате министерства. Меня надоумили мои товарищи по работе. И я решил таким образом сделать сам себе подарок на 60-летие. Кырым Жумхуриет язычылар бірлігінің рейсі Валерий Басыровнан айтқанына көре Исмет Заатовның китаплары бұ ярамадының эдеби өміріне қошылған салмақлы иссседір. Басыров қайтетті ки Қырымның аняневи медениеті шекіллену венгишав тарихы ақта, Қырым татар беди медениеті, қалқ весана санаты ақта, мен ба темелі умумилештурув меселесінің чезулеві чоқтан невбетіні беклей. Басыров икее етеки Қырым тарихының ве медениетінің теткиқатчылары ичун бұ бұйық ярдымдыр. Говорят, вы знаете, как хорошо, как здорово. Но почему раньше не было таких книг, когда мы писали кандидатские, докторские работы, когда не было такой литературы? Слава Богу, что вот есть эти книги и доступны они. А Исмету Заатову я желаю еще выпустить не одну книгу, потому что это один из самых плодовитых авторов из крымско-татарского народа. Исмет Бейні хайырламақ үшін Петр Ильич Чайковский адына музыкаль оқып йортының студентлері де келділер. Олар Папурика бы музыкаль бақшыш идея еттілер. Сабрия Халиляева, Аким Бекиров, Миллет үшін. Шымдылық бұл олған малыматларымыз еді мен есе сізнен ярынға қадар сақылқлашам. Этрафыңызда дайыма дүлберлік олғаныны тілейм. Векеле айтқан мұқадес жұма күні мұбарек олсын. Эфирде көрішмек үзірем.